Nyen melai bang nyai, singi beton yang ngandeng nyai. Aduh. Nyen melai bang nyai, DJ alia ke bunga lo ya pakai kene sing tawa. Besing bang pesu aduh. Kene be. Aduh, kelapa anak bajang tua besik. Kewa hidup jani nih DJ ale jani. Kau kini terus banjarannya nih. Aduh, napa ini, made, napa kacang dedari. Nih kacang dedari uli semangan sing tepuk be, dicek adan. Tapi tinggalin tiang metiasan ye, anak jok ancene tebal sajan, minap ye ke kape, wih. Anak panak tiang anak kalem do, anak jemet gati sing tahan pesumunyi sing kal gitu sing ye. Nah sing ilantang hidung yang mulai bang. Hah? Antang hidung? Marem ke siapa yon? Kerana tiang ninga munyene ilantang hidung tu ni, ditu dia bati. Di punyan kayu ni tu. Wih, jejah kenah ni terus. Mari ingat ya. Terus tu ingo hatena ni. Geleng ya tetap sisigang di ampek nih, di natah nih geleng sampai sanje. Aduh. Kacang dedari. Tekut terus imiong. Miong deket deh. Oh, miong. Miongnya anak bisa ngomong. Meme kacang dedari ngudiang meme sebat. Iya nade pikobat. Orain ye. Tiang kal nulungin, tiang kal misadien nulungin. Aduh kene tuh miong. Ane panak meme i kacang dedari, pelai bang i lantang hidung. Ian cai ngidang nyemak i kacang dedari. Cai kal kau pain begrang. Oh, begrang. Pindang. Oh, anyar. B anyar. B sudang. B siap. B kebo. B celeng. B mo. Lantas i meong setuju. Inggih tiang setinut. Tiang misadia kal nulungin kacang dedari. Tiang mau pamit dumen. Lantas teku buin ibiku ngudiang meme kacang dedari sebat. Apa sih ada? Aduh, bikul. Sengsara meme nih panak meme pelai bang ilantang hidung. Tulungin je meme nih. Nah, tiang kal misadia. Ian bakat cai kacang dedari cai kal kupain seru. Kupain jajar roti yang gede. Hamburger, pizza. Itu kupain cai spaghetti bolognese, spaghetti carbonara. Cai kal kebang. Ada merasa jejah. Inggih, tiang setinut anak bikul modern nih. Artinya bikul luar negeri ani ahli bisa apa namanya? Bisa ngomong tuh sare cerita Tommy and Jerry. Buen tilap sebat masih merasa ya kal singidang lebang nyemak nya dan itu kacang dedari ngeleng sisiga. Teku terus ilelawah. Lelawah nih bed. Bahasa Inggrisnya bed. Kelelawar gitu yang bahasa Balenya lelawah. Aduh. Kenapa ada sebat gati men kacang dedari? Ada apa sih? Ada apa sih? Gitu mau. Aduh. Meme kehilangan panak. Beh, adi panak nih kehilangan. Nyen mulai bang, sing target si duda donyen. Minab nanging ni anak ikalantang hidung ko ni
Lantang hidung macam-macam. Perlu diberi ajar. Oh, artinya ia kurang ajar. Macam-macam saja. Ulung nage panah kebesan. Dengernya deh, senadi dengernya bapa mesatu nih. Nah tiang je nulungin, tiang kal ngabe pistol, ngabe gun, cara Rambo, cara Rambo ko ni pegagah dia. Nah man keto tiang kal nulungin memi, gelisen satu, iya terus ngalih kemo ke gua nih, tepukino kacang dedari pas metegul di mana? Gelisen satu, toh, raksasa macam ni, ngerok besar medem nih, medem yo, cara ubuan, bangun terus, tinggal ini terus gitu, kacang dedari, teken meong, teken ibikul, teken lelawah. Kengken bancarane. Nah kini ibikul gugut untuk talene kacang dedari. Ne miau pura-pura ngajang sebun. Ne lelawah matiang tu bobok ne apang sing nah irage. Apang sing terang. Nah gitu. Apang sing kalang gitu. Nah ini kisik-kisik rasanya nih. Apa temunya? Meong. Oh meong gitu kena. Krepet. Pegat lantas talene. Plak kedung madya kene nih. Lampu nih paling nih. Nyendro. Meong. Meong ngajang sebun. Oh, meong ngajang sebun gitu omong nih rasa sinawang yuk. Baik terus ini di kacang dedari. Naka di jumah nih, memene sisi gangale, aduh kacang dedari agat, nyai ketemu aja bak meme, yan meme sing ketemu nyai mina, meme kal ngaleh kurnan buene, ngaleh bapak baru, aduh, meme dan nak ngomong ketut tiang busana nak joi lantangi dong itu, tiang sing bangen nasi, tiang sing bangen apa-apa, tiang sedok nih. Nada anak kesebat kita ceneng janilan megedi jani uli dini di gumin ini kerana gumin ini gumi gonjang ganjeng mailan megedi ke kota lan ditu ninggalin Bali bersalju ninggalin apa dene air terjun Niagara boy lan ninggalin gunung Mount Everest, boy, gagah gati. Ninggalin sungai Mississippi, gagah gati nih. Nah, gelisen satu, gua malingkun, satu bawa suwun. Inggih suksema banget aturang titiang antuk kledangan meme mirangang Dharma wacanan titiang utawi satuan titiang punika kirang langkung untuk titiang nasgang rene sinampura suksema aturang titiang niki anak ngerenyet gati panak tiang angwang pegat-pegat kene ni apa adane rekaman ini satuan ini pegat nyambung menjadi satu itulah Indonesia tak ada airku aku berjanji padamu ya adik kemelah kuno selamat buat Mimi demogi no Mimi lan Aji nemu dirgeyuse ayu werdi tur galang apadang titiang aturang suksema